Gatho muno ni undu wa gucoka ndeto Iigie Samidoh traveling kule USA to reunite with the family kana gukorwo agi spend time na ciana ciao na Eddie. Ni ndeto yakorwo igi confirm ni kairetu gake Shalin we Shalin akorwo aki reveal ndeto ino kugerera nenda cia ukinyaniria na ni ndeto yagikorwo igikenia muno mashabiki a Samidoh. Sharing mbica ici mashabiki ni matariria ati ni makorwo magitaukwo ni ndeto makiria ikigie trip ino ya Samidoh iria akarakorirwo akioha secretly ginya kuria USA na ni akionania bigega nyingi muno iria agugikuite. You can see his traveling bags oroho Samidoh ni agukuite gita yake na kuringana na mbica ici his daughter akorwo agishare on her social media pages ni onania uria his dad was happy gukorwo akiamukirwo ni ciana ciake in the airport na makiria uria gugikuite bigega nyingi mini bags packed to the fullest agithie kuria USA. Andu aingi aria magikorwo makiona mbica icio makorwo makicireria ati kwina hoteko ku Samidoh agugikorwo agi spend more time kuria USA. You can see uria agugikuite ginyagia gita yake Sam magishia ati kwina hoteke ku Samidoh ndagucoka bururi-ini na ihenya kuona ni arakoretwo agikanja show ciake ciothe kianjiriria kia mwaka uyu wa 2024 kana January ino kuria arakoretwo akiuga ati he's taking off time performances niguo akorwo ageciria uria agubanga mwaka wake wa 2024. Mashabiki nikio magikorwo magitikia ati ni undu wa macio mothe magikoretwo makihanika no uria Samidoh agikorwo agikuite bigega nyingi he is not coming back to Kenya na ihenya na ni comments magikorwo makirekereria orere mamukira ndeto ici ciagikorwo igi confirm ni ndota yake ati rima Samidoh ari kuria USA. Make sure to turn on your notification or subscribe niguo higde ciothe ukamukira video citu tucemanie in our next one.